Kedai hadian bon senam bagajing ang not kipat ba nong snong kathan ranikor ban yo no ya kasurok ka babha kala urlong no hadian ba ka sarkar jala kala mangting ka bat khotten daru na kabenta ban sna ya artli ki surok ba ham Mausanram constituency bat ranikor constituency. Ya kawai na gini gisurok ba an sna na ru kasnong plangwan broy kabaha ba Mausanram constituency hadu kasnong ranikor kaba kajing jingai kalong hadu saupo hunyo kilometer ha kajing lot kaba arspa an ropusan kelur tam. Kawai pat kadai kesurok mau cenong jeri kaba jengai lai pusan kilometer bat kemang tingka ban pentrai kate kesurok kalong hadu lai spa an ropoi kelur tam bat kini kisurok ba ke sarkar jala ling ba ka office jong chief engineer PWD roads Shillong kala khot tendar nadu ka khat wai trek no pra arhajar arpusan. Habakran sikilat pathai kubor uba Pius Marwan UMLA ka Ranikor bat uba Methodius Dekhar UMLA ka Mountain Road constituency uba Deiru Menteri Berikmi Yakatanat Food Civil Supplies and Consumers Affairs jong sarkar jala kila ai kublai kerpang yo Menteri Rangba ukon rod ki sangma lembat ki arngot ki sembut Menteri Rangba kata uba Preston Tensong berupa sniaw balang dhar ki balas ngap ya ke jing ur jing nam jongki kum kadak ka ba mikwa ban pau ya ka jing ai kublai Ye Chief Minister Konrad Kesangma, ye Deputy Chief Minister, ye Baderu Epiludi Minister, ye Sir Preston Tensong, kumjur ye Deputy Chief Minister ye Masio Bahalang, kibala slablem ye ke jing kerpat ke jing kerpat ke jongi, kata ke jonga ke jong i MLA jong ke Ranikor constituency, iba Pius Marwan. Ngikut penkemau ba ke Ranikor bat ke Mausanram constituency kida constituency kiba don marsenda bat ki nongsong silong jong kini ki atali constituency ru ki don gajing ade kiba ya jan ba ki kamkur kamling kamsen bat kumju ra ki kam bela kamsi dai apa sosi kolong ba kini ki atali constituency kat hadu kini ki singi ngimpat don ki surok rong ki bal penyesok ye kini ki atali ki constituency ka balabu ik pa ki nongsong snong jo kini ka than deng ki jinge ki ba sekai ba bat ki pa antala dik post nem ki la vote ki la nam ye kini ki jinge ki jongki bana kaliang ka jonga bat i MLA jong Ranikor constituency ngile song lang ngile perkhan kumno bangin le bat kumno ngin persua kini kicing jing kipai pa sak sarkar barhadin kata ngila hagini kisnam kipala len ngila le yakundu ye i chief minister bat kumju ye ki deputy chief minister bara arngun ban kerpat ye ki bakin plilat plilatilam namta kajing non kam jing kipai pa jong ka constituency jongi ban mata ngidap do kajing sukmen ban ngene kini khubar kan long ka khubar ka ba so tenan berkebapan kemen ni kinong sosnang jong Ranikor constituency berkumju je Mausanram constituency karena ni skam ba kanong rajing kubar kebas sokmen ye ki pajba jong kebas Kasih Hills district ki bro kawai ba da kajing yarap jong ki nongelam jongi mentang ila yo sanction ye kene kusurok ban dang peteng no ye kajing trai nang tei na ko mo shadu nongjri kabadan kumba laiposan kilometer ada ke sanction ke bangil ayo namta kene ka surang kolong laispa rupawai krur tingka bat ngis kam ba ngin sasdang no kamploi kene ka jingtrai ban yo ban pendap no kamploi ya kene ka surang namta ka jingpet ka jingpiang jong kinong song sinong jong kini ki atali constituency but Pemberita namta jong kini ki atli constituency dari namta kinong song sinong jong ki district ke West Kasih Hills pada ke South West Kasih Hills district. Naklen jonga agni kapor na perpau jing ai kublai ye i MLA badan borom yo ka Mausanram constituency isa Methodius Dekhar i Baderu i Menteri jong kacala ka jongi ibapai dua ke Department Kumga Food and Supply, Power, Corporation, pet QQ di Department. Ni don lang ni berangut ni perpau yang kecing ai kublai bet sungu yang kasokar MDA tu apa kecing ilam jong i Chief Minister badan borom jungi i Sir Konrad Sangma kumjuru ni ai kublai bet sungu
ya Armut ki Deputy Chief Minister jungi Sir Princeton Tensong iba Pedro ya ka Piluli kumjuru ya Sir Mas Ngompalang Dhar Bedairu Deputy Chief Minister ibala sengap ya kacing kerpat kecungi na kalian jonga dekat lang badi MLA Badan Burom joka mau surut konsulsi naduk kini kisnem kibaladap ngila budin ngila kerpat berpenyo ya karoi kapar khantam ya kasurok kaba kipaiba jong artli ki konsumsi bat jong artli ki district ka southwest bat ka west Khashil habide ba kasurok na mau shadu shanongjri ngidon senda hapo artli konsumsi karani kor konsumsi bat ka mau surut Henry lengba ka jinge jong ka kasurok kabu jinge ngipoy jingai hakikam hakalek kawan nene ka jinon kam hakipun ba kibentah tinggi lapan pau syaka sokal sya Chief Minister Badan Burom jungi rekat berangut ki Deputy Chief Minister Sir Princeton Tensong bat Sir Mas Ngompalang Dhar ya ka jinon kam ya kene kasurok kala syai mdeshu tang pautli snem lese ki saupau san pautli kisnem ya kacing angut jok ki peiba habedei bat kane kasurok bat ngai kubleru ki peiba ki badan siksenia hangi baro angut ki nomi khmat bat ngairu ya kane ka khobor ka bak so komen hakne ka por kumbalapan pau neliang MLA Badan Burom jong ka motion road bahadin kacing angnut kacing trash tom kejongi batna kalya ka sarkar kala sengap bat hakni kisngi bakane ka surok ka badai live san kilometer haka amon sanction kalong laispa 100 way klur kala khot tenda tikene kalong ka khobor ka smokmen ya ki atli konsumsi ka mosur konsumsi batna ranikor kumju ya ki atli ki district ka west Khashil bat ka southwest Khashil bat ngingis kem ndaladap ya kene kasrok ka jingmentoy ya ki peiba jong atli ki district bat ka jingmentoy jong ka jelahi bro kawe kene kapor nak le ka jonga ngai kuble bersemu ye Chief Minister Badan Burom jungi Konrad Sangma ya bro angut ki Deputy Chief Minister Princeton Tensong iba patru ya katna Pildi Roads bet ya Sir Mas Ngompalang Dhar kibala sengap ya kacing kerpat ya kacing ud kicungi ngai kubleru ya MLA Badan Burom Jakob Sunram iba olan singsun iba ngi tre rengkat lang benora ya karoi kapar hapo kadong kathai teknik Islam kibala dep nak le kacungar kat bersun nyelek menyakendu Chief Minister Badan Burom jungi ya bro arngut ki Deputy Chief Minister jungi nakapor syakapor ngi pensngau ya kecing hapo kadong kathai kejungi khampam ya kasurok kumbangi ong bakasurok kadai kabutlum jong karoi kapar ngai kublei ya kipaiba jong karanikor konsumsi kumjuru ya kipaiba jong ka mosnam konsumsi kibalaya syak batsyania haka cingyalam kejungi ti kumbang latip bakasurok momok sunram syadu syaranikor khatpra ngila mat ya kecing sniu jong kasurok kacing angnut jong kipaipa taki pautli kisnem banyo no kasurok kabahe kasurok kabapakah batna kalian kejungi nak kalian jonga kumju basun ngisham syong klikti nijuut syaka sokar penailam yang kasurok kababha na kanta jong kadong kathai khantam habidei bakani surok nadu no mausunram syadu syaranikor bat hakli kapor nadap daga musim kabah snow komen benpentip syafi kipaiba jokaranikor konsusi bat joka mausunram konsusi
ba nakalian ka sarkar hakini gi khndiat sngi ki baladap kaladap sanction but lakhot tendaru ya kenika surok intermediate lane ka badai 20 kilometer ben standard nang nira plang roy syeduk sakapra ranikor ka pisa ka memang kolom aspa handriu pusan kro ben ngeng scam hakini kisnem ki pensawan ba ngin yo ya kasurok ka babha bat surok ka bapaka ben ngeng scam dang iladap ya kini kasurok ka jingker khu ya ka muslim konsusi ba ya ka ranikor konsusi ku bangi jutip bahwa teknik kisnem ki por ki baladat ilamat ya kasurok haka khoru khoram haka jinge baki pejba haka lekawan ilamat si kibriu ki ba khai meyat ate kasurok kalong ka bae ndre ndak dapat berpetrei ya kini kasurok kalong ka cimentoi ya baro atli ki konsumsi bat kumju ya kejelahi baro kawai di saisin na kale juma kumbang latin pau na rubastang bai kublei ya kasokar MDA 2 haka jingelam jong i chief minister beron jungi isa koran sama ibalawara si punba ki jing mentoy kata karoi kapal hapo ka konsumsi ranikor kumju hapo ka jelahi borokowe. Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.